Akiaria arĩ thukuru-ini wa muthingi wa kuraiha mwena wa Juja kaunti-ini ya Kiambu, murugamiriri wa ruhonge ruria ruramataga ihumo cia maai Thomas Mumo augite ni manyitanire na gikundi kia uramati wa maria maturigicĩirie kia Heart of Green na mathukuru matiganite niguo gutigirira ni makinyaniria Kioneki gia gicunji gia 10 harĩ igana kia mititu guku bururi-ini. Mumo niongereire kuga ati akenya oothe matugiria uhandi wa miti kuria ningi ugite kuhuthira ciana cia thukuru cia muthingi kuhanda miti niguo gukorwo kuri na umithio munene. If every Kenyan can plant a tree, either as farmers, civil servants, politicians, school children, it is very much achievable. Mwena-ini wake murugamiriri wa gikundi giki kia Heart of Green Moses Muya ni uriti akenya othe kwagaga gutema miti na kungikinyirirwo hihi no muhaka mundu ateme muti atema muti umwe akahandaga ingi 10. Kitambo tulikuwa tunasema ukikata moja unapanda mbili, lakini sasa juu ya vile population imeenda juu na pia the weather vile imebadilika, tunaomba ukikata mti moja panda 10. Kioneki kiao ni kuhanda miti milioni 10 gukinyaniria mwaka wa 2022. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Wanjiru wa Foro.